Nay, papanam masong. Kat kasi ti sigod, inakagaram nanang. Nay, dua mo't asabong dayta nakaparabaw di talamisaan. Isagot mo dayta dua asabong ityar ma'am. Saan? Dua babalasang ti pangtudak ka dagito asabong nanang. Anya, dua ti ma'am. Ay nagloko kan. May salaang ti ma'am ada ka kastan. Adda nanang, siyak dayta. May mayat no dua ti armain. Tano bastidon nak ti maysa. Adda pa'y tay maysa. Kumporme no asino kadakwada ti mangayat kanyak. Ibatik pa'y tamay sa asabong. Numalpasa kay Banger, sublyak to dayta. Tasarong karak mat tay maysa nanang. Agar aramid ka. May salaang ti ma'am Di mo paggigiddanan. Una umpay ti maysa. Tano di nakakayat, isublat mo mo di maysa. Saan Di dak ka di isuro. Taamok tar aramidak nanang. Awan ti rumswa apariko. Namnamaan nyo dayta. Sabong parakin ka, Aysa. Agyaman nak, masong. Sumrak ka. Ay, agyaman hak, Aysa. Nagpintas mat dayto asabongan. Ngam inton maminsan, di kan aggastos para iti sabong laeng. May mayat pa'y siguro no prutas, wano nateng ti pangigatangam, tapakairanudan pa'y. Dayto'y sabong kat malaylay laeng. Sayang. Ha? Sige, bayam, taintun maminsan. Dakkel to asan dya ti gatangag. Aywen, kasanungay. Adda ka di matla namnamak. Aklo na nakadeng. Narigat tagdardara sudos masong. Nang runakit ado ti makitkitak ajak magustuhan. Ha? Makitkitam nga. Ti panagbisbisyom Kanayon kamot amapan makiininom kan makisugan. Pasaray lumabas ka dito'y balay anak kaigpil iti manok apagpalot. Ha? Apay? Di mo kayo tikas tangar aramidag, Aysa? Manjak Uray asino mat siguro a babae. Talaga ang maupay no kasta ti makitkita na iti lalaki nga agar-aram kan kuana. Ngam no ikatagdagita abisok. Kaya tanak. Wan dakkel tinamnamam kanyak. No, agbalbaliw kan. Idyam amin abisyom. Makitkitak pa iti panagsunsunal mo iti istorno ko. Uray la iparwar mo pa iti agong mo ti asok ti sunal mo no ko. Diyak namin kayat ti makaasawa iti agat rungrung masong. Isa ang maawatan na kuma. No talaga ngay ayatan na. Ikatumdagita abisyom. Tadyak kayat. O anya. Maikarim ang maikat mo dagita abisyom masong? Ikarigatak, Aysa. Parakin ka. San abiglaan Anya? Inutag Wan, tinapatag, maikat mo. Ni Aysa? Wano to'y arak? Arak? Wano ni Aysa? Ay. Nay, masong. Anyat kukuam. Buti mo ti arak kan akin ladawan dayta di talamisaan. Nay, ladawan mo ni Aysa dayta nga armam. Pagpilpilyak nga rod to'y bagay. No anyat pilyon na kadagita nanang. No kabailak nga tanga iwaksi ti arak. Anya? Ti kayat ngamin ni Aysa. Kat ikatagdag iti bisyok nanang. Kat padpadasak ti bagay. Kurang mo day tayong parabaw mo di talamisaan a pagpilpilyam. Kurang mo't iti manok kapag palot. Madi ano paggigiddanak nanang? Ininot mo't Sagay sapay laang nanang. Naimbag na oras mo, Lerma. Sabong para kang ka. Pasensyakan. Ta medyo nalaylay basit. Tawan kamot ngamin idikalman. Adda kanu na panam. Imay ka kanungarod idikalman masong.
Ngam nairanama ngamin nga da na panak. Ala, sumra ka. Oh, agyaman ak, Lerma. Ala, yeg mo dagita sabong te para baw ko pala di talamisaan. Makanla ko mga minti ginatang maun, ta meriendaan ta. Uno saan karne taluto kapag sangwan ta. Ha? Ala, intun ba minsan, Lerma? I love you talaga, Lerma. Kaano nga aklunan nak? Adamag na damag ko. Dua kami kanu mga armam. Pudno aya. Ha? Oo, aklunag. Ngam saan mo siguro apa ng loko ti kasta, Lerma? Ngamin, awan pa'y matnubiak kada kayo. Tawan pa'y nangaklun kanyak. Kan may sa, agal-alanganan akin ni Aisa. Taadumot ti kondisyon na. Anya? Agasem ta pa ikat nga amin na bisok ngay. Kasla nagdakkel ti maksay kanyak no kasta ti aramidag. Naimbagken ka, tawan kondisyon mo, Lerma. Ay, wen ah. No kaya mo, suportaran ka kay di pa'y kadagiti bisyom. Ha? No kaya mo, regalwan ka pa iti pang palot a manok. Anya? Agpresaw? Wan, apay di mo nakita dagiti tarakan ko di talikod ti balay. Pasig apang palo dagi jay. Tarakan ko dagi jay. Ilaklakok ngam no si kay regalok. Ay na, ay kat, aklunan lak nga rodan, Lerma. No aklunan ka, di mo nga tarmunan ni Aisa. Saan na? Adda ka nga rodan. Sikan at asawaag no aklunan lak. Idi pa'y lako mga aklunan ka ngam. Kasta mga mintindanon da kanyak. Asan la ka no asyak tar armam. No aklunan lak, sarda nga ako na isa. Sikan, ti pamaysak. Sige nga ron, aklunan kan. Ta saan ka mo't anarigat nga ayatan ta, gwapo ka. Kandi ka madanagan. Sana kakas ka ni ay sa alapdan na ka nga agbisyo. Sa baliak, suportaran ka kay Dipay. Ano kaya mo? Ay na, nagmayatan. Sige nga rog, datan, Lerma. Ayos na nang. Nay, abay, anyat pa karagsaka, masong. Abdan lang aklon kanyak nanang, ni Lerma. Lerma nga, jetong itira. Ninanang mo, di yung ka di sasawon di kasta. Tung itira nga ibagbagayo mo. Kawam mo, nabisyo mo't at talaga day jay ababay. Sana bahalin ah. Tinapatag, suportado kanyak nanang. Sana kas kini Aisa, nga ipasardeng na amin na bisok. Oho, nagrigat tigas jay. Naimbag ni Lerma ah. Tanakunana pa'y asuportaran nak. Ada pa'y nga rin intod na manok ko. Day jay man na impagod ko jay po unti arimando nanang. Ah, ha? Suportado kan ka at apadam anabisyaw. Oran niya ditan, basta kinawatan kami, mayat. No siyak, mas kay kayat ko ni Aisa ngam day jay alerma. No da kayo ah, ngumsyak, nilerma ti kayat ko. Ta saan apakipot? Saan akas kinaay sa apakipot? Nagado a kondisyon na. Nakamakamo ka. Basta siyak, mas kay kayat kukuman ni Aisa nga agbalin a manugang ta na umba ang babae na singpait. Nilerma tagbalin ang manugang yun nanang. Lipatan yun day nga Aisa. Nung kasta, sinardengamon nga arman ni Aisa insan masaw. Huwan insan, tapakipot mo. Imununan ni Lerma ng aklon kanyak. Isuan ni Lerma tinagasat. Kat mabaling nga rod nga armanan ani Aisa, tas sinardeng mateng. Ha? Katwa na. Saan mo ta problema dahi takit insan? Da kayo tagbagay. Tagpada kayo nga awan bisyo na insan. Siguro, no armam na Aisa, aklon na kadagos, tawan bisyom. Kasta nga minti sapsapulan na iti may sa alalaki kahit. Kaya't na nga ta? Kat sa alak mo't agwapo kasing ka insan? Kat padasam lata insan. Awan mo't pakibiyanga kiti dayja babain. Tanilerma itan ti ayan ti atensyon ko. Diskarte mo't daydan insan. Adda bisitam, ay sa anak kaw. Sarungkaran na kakano ni Edmond, akasinsin ni Masong. Day, dapay, di mo ko na ay napampanunutom pala day dyan Masong. Kaya nay,
Addan nubya na. Naku na ngamin, ang nakasagana nga agbalbaliw para kanya. Ngam addamot sa balinan. Di na siguro kabailan nga ramidin ti kondisyon mo kinkwana. Iso ajay pada na anabisyo ti inarim na. Baybayamon da dya tao. Tasan kayo nga agbagay? Kaya't kukuman ni Masong nagbalbaliw tatang. Ngam addamot gayam sa balinan. Lipate mo. Need mo latan ti entertainer. Naimbag pa dita kasinsin na tanagagat ka na singpag. Awan biso na. Tatang, Ala, rumor kan dito silad mo. Takababain no pagurayam iti mabayag. Inkasangwan ni Edmond. Anya, ikasar mon tinubyam. Kawam maurnong mon sa Masong. Adda urnong ni Lermananang. Anya, jay nobyam ti paggastusam ay di ka lagbaeng. Iso matinagdisno daw. Imbagak ngamin nga awang kwartak. Anya, Agsaga na kayo. Tadumanon tayon iti kabiitan a panawon na lang. ay nadali jay kwarta pagkasarta ko mamasong. Anya? Apay Lerma? Nadisgrasya, naabak. Naabak iti? Naabak iti pusta ah. Na- Iso dita pa'y lang makapagkasara. Ang magdun natalatan no kaya mo. Kat, no kaya mo, dituyan balay ti pagnadanta, tawang magkadwak ditoy. Sige nga Rod Lerma. Sikat makam mo. Aywan, at dalakad ko ita. In kami kumamakipalot. Ilaban ko man di in regalom amanok kanyak. May kawan ah. Sayang. Noawan ko malakad ko, sumurutak kumangam. Naira na mga min nga dalabam mimot. Ha? Laban nyo iti. Iti palot mo lang ah. Dumayo kami iti sa bali a lugar. Idayo mi dagiti manok ko. Aya. Sapay ko mga Rod ta mga bakta. Wun ah. At iti kwarta a pagpustam ah. Ay, na. Das dayta? Ha? Ay, maaduda ito yun, Lerma. Ay na, agyaman na ka. Sa anak nga agbabawi, anang aram ken ka. Basta lalaingam, tapno mga habak ka. O Lerma, agtriple na ito akwartan sumang petak. Nana, da kayo kumati may isang sponsor nga alaan mi inton agkasar kami kini Edmond. Ha? Ay, no kasta. Inaklon mo ni Edmond balasang ko. Wana na, tanapas nakmat nga agaram kanya. Ay, wan. Awan makunak iti day ka anakak. Nagagat ka na singpot. Awan pa'y bisyo na. Dayta tinangayatakan ko na, Nana. Ay, kamayat nga rod ano kasta. Talagang agbagay kayaw. O sige, kayat ko tagbalin ani inang yaw. Agyamanak, Nana. Kat, kumusta matan ni Masong? Aday je balay tinubyan na ijay dangag na ed. Di man nagaw-awid dito yan. Bisin sa ngamin unay, Nana. Ay, wen Bising agbisbisyaw. No kasta, nagtultuloy ti panagbisbisyo na. Wen isulat ta aramid na. Takasanaw, agpadadamot iti asawa na. Agpadadaan na bisyaw. Anya? Dayta ti pagsapulan da, ti panagsugsugal da. No mga bakda ada kwartada. Ngam no maabak da ay kaawang kwartada. Ngam kanayon sama ngamin ti panangabak da. Wen kano nga rod. Angam oray pay. Diyak kanunog antikas jay nga aramiden da. Kunak no agbalbali wan dya anak ko. Ngamay na, kimaro mo taramid na. Kumusta nga, insan? Kastoy, naragsak, insan. Sigay, kumusta ti dandanin mga sawa? Naragsak mo tayo, insan. Da kayo ay. Apay, di kayo pelagkasal. Saan mi na masango da ita? Busy kami niti pagkwartaan mi. Madumot ka nun titarakan mo amanaw. Wala. Kat no napalaulawan iti manok di balay mi. Mahilig mo ngamin di asawa kiti manok. Iso nagpadaan min Sa anak nga agbabawi anang harang kinkwana insan. Ngamin, agkaalaan kami. Kat numanipod nagdin na kami. Kat di kang pulos nagapapa. Aya, kit talaga nga rod, ada kayo tinaikaray para iti tunggal may sa insan. Wan siguro insan. Da kami siguro ti makuna a perfect
couple, insan. Lakay, umayda ka no gatangan ng dagiti taraken ta ababoy inton bigat. Kasta yan. Nasayaan nga raw. Tapno madispos tamot amin ang kat gumatang tamanan iti at ado atarakanin ta. Wen lakay, naku na ti bayer ano maminsan. Nainayunan ta kano ti taraknen ta. Takurang tilakot ta. Sige, awan problema iti dayta. Oreg tarakan ta iti manaw, basta gatangin ta. Wen, regular a customer ta dagi jayan lakay. Iso asigurado daytan. Akin lugan iti nakaparada dita sango ti balayaw, kaka. Ay, lugan dahil sa kin Edmond kaka. Ay, imbag man. Nakagatang dan iti lugan da. Wada, taday, kasapulan da ba iti lugan ay tapagbunag da iti lako da atarakan da. Aya, ay nanaimbag da pay. May mayat madlat biyag di anak mo ta nakaasawa iti baknang. Anya abak nang. Awanan atay lugan da. Nailako dan. Kita ron sapay madagitay lako da aman manok apang palaut. Awanan. Nailako da aminan. Kanya, apay ngay? Kano agkaraabak damatun iti sugal. Nagpadaan da sugador. Iso nga awan maururnong da. Kanya, Hiso na pimpintas nga amang tibiyag da ay sa ken Edmond. Tawan Apolos, bisyo da. Ada problema bakit? Anya day tamasong. Nakautang ak. Kat problema ko na niya't pagbayad ko. Anya, api ngamin ngay mutang kan o nam na mapagbayad mo. Among mangawan makukwarta kon. Takanayon mo tipan nakaabak kon. Oras siyak nga rod. Apay ngay. Agpadatamot na kanayon ang maabak. Problemam day tan amasong. Mind your own problem itan. Naglukom. Nagbaliw talagang day ta alerma. Manipod awan makukwartamin. Simmabali mo't ugalinan. Awan mo't pakibyangan na kanyakon. Sana mabalin. Masapul ang makapanunot akiti pamuspusan. Tapno makabayad akiti utang ko. Mangkita kiti mabalin ko nga ilako dito balay. Nagkuna nga ilakom dagiti appliances diti balay. Apay, si katigim matang kadagijay. Sorry, Lerma. Dahil talat na panunot ko na pamuspusan. Di nakmad ngamin tulungan nga agi remedyo iti kwarta. Kat, ayan tinaglakwam. Imbayad ko na iti utang ko. Anya? Nagawan maababain mon? Aglako ka iti saan makukwa? Kukwa tamad dagijayan at agasawa tagat nga rod. Wan, ngam saan pa nagkasar? Isong awan pakibiyangam ka dagiti kagawaak diti balay, nawatam! Iso ni Masong, titaglo. Pudnugayam anataer. Ne, at damot kadwa masimang put Lerma. Wan, ingkagdigos, kalpasan nagpalas ka Masong. Ha? Apay? At dapapanan nyo ni titaglo. Ala, darasam. Kuyugam, tadyak masangot imang kuyog kan kwa na. Ing kayo ag-shopping. I-shoppingan na kay di gamit mo, apay di mo kayat. Anya? Mabit man lang, nana. Apay asimrek tayo dito hotel. Anyat kuwan tayo dito. Idagasta dagiti kamit ko. Rumwartan to no madamdama. Ala, sumrakan. Tagi na latabit. Sa tarumwar no madamdama. Ang kukwa. Mabit lang. Urayan ka ni Gerwar. Umay kakit din. Apay, saan ngayon baga ni Lerma ti may papan iti utang na? At da utang na kanya. Katsika timbayad na kanya. Anya? Dinakan! Nagloko po na dyan, Lerman. Tila aramida na. Asubli ka dito, oy! Karting aktiruman dito. Masapol ama itarayak day taabakay.
Tilar aramidem lerma. Apay ngay apagbayad na kiti utang mo. Kinlakom tupay dagiti kagawa ka di mo yung pakpakada kanyak. Iso ngay naramid kumatikas jay Ganapay ngay tarayam, kasanon ngay jay utang ko. Alayo kung dagiti kawis ko, tagawid akon. Pumanaw akon dito balay mo. Siyak mo't ipagbaybayan mo. Makammo ka Awan na sa kita bakrang ko. Total na umaak mo lakang kan. Anya? Ngamne, di ka kundi impake Di kagbalin nga graraman masong. Ta idi may ka nagnag dito'y balay, awan na pulos awit mabadom. Ginatang ko amin na badom, laglagi pam dayta. Simangpet ka dito'y nga ima-ima. Isa pumanaw ka nga rod nga ima-ima matlaang. Anya? Kat pangusaram matlaang ngay karagiti badaw. Kat pang lalaki matdagijay. Baybayam laang. Tanoadan tumanan boyfriend ko, ipausar kunto kang kwana. Anya? Kat, nagsina kayo nga rodan. Una lang. Saan kami anaragsak awan makukwartamin? Ay, anya nga ron ngay. No saan kayon anaragsak iti tunggal may sa. Awan mabalain. Nagdarasudo sak nanang. Kamali, ti pinili ka babae. Di pada ka na biso ti pinili. Ay, wag nga roda No inaramid mo kumati kondisyon ni ay saken ka, nga agbalbaliw kan. Naragsak ka kumaitan. Nagbalbaliw ka kuman. Wan nga ron nanang. Awan gayam tinasayaat nga itden ti bisyo. Ay, wan pudno dayta. Angam saan pa'y anala daw ti amin, anak ko. Adda pa'y gundaway mo nga agbalbaliw. Sino man ang titantanawam di tatawa si Kapyo? Adaya mo, awan. Tikunam ya kamaw. Sip-siputan man ang tilupo di balo akaro ba? Agtal na ka man. Di lalablabid ang abakbakitan. Di ka lagbain. Into na damakagngagkang ka. Kadi oray man mangag ti sa nga lubungan. Agpay sumada gita lop-lop po ti sip-siputam. Day tamang kami nakaroba mait. Di pagbadoy tinasaya mait. Nayol-ol ta short pan na. Sa je blouse na. Tum-tumpak di masangwanan na. Madlaw ngay gagagaran na. Goodbye amaan mo kasta ti kahit na panagbadaw. Trip na nga raw. Wana ta kay kaya mo mait. Lakay ang kangawang panagbaliw na. Sigat yawan panagbaliw na. Imbak-bakit mo, ti ka naman nagatap mo. Wana, tada mo rason. Wano makagapon, no apay nga agatapak. Nagbalbaliw ka kuman, nabayag kumamit, nagbalbaliw akaon. Nag-imon ka pa'y lang amin, bakbakatan kan. Apay, di pa'y lang nagkupas, ti panagayat mo kanya kaya. Katlakla na kong. Kuribot-but akong. Apay, ka. Nagkupasan, ti panagaya mo kanyak, piyaw. Ha? Ay, kwa. Ay na, lakay kan bakitan. Awanan na kita. Gad, sinaan na kaon, kasta. Saan na kasta? Ngam, igyan ta kumanda agapa. Itad tanti waya-waya titong kalmay sa. Tanay, manula atawanan ti panagbiag tan dito lubong. Itad tanti waya-waya nga. Kayat mulat ag babae, iso akas tate bagbagam. Di kag pampanono talaklakayan. Day talabagbagem kan bukod mapagragsakan ti pampanunutam. Bumanaw ka dita yan titawa. Sana tila sipsiputam dita. Nangag ko dita balay ti panagsinsinong batyo itay kinitatang nanang. Anyaman ti nagsinong batan yun aya. Diya maywa. Laklakayan lang arodan nga madapay laganas na nga ag-checks. Apay, nagsinublyan daya ijay chicks na atagaili. Saan sa aday jay? Asino nga rod? Adamanin baro at chicks na ya. Sipsiputan na ka balo akaroban. Anya? Binigat kan minalamakit kitaan na ditatawa. Ipwisto na timang sipsipot. Dayjay mga minabalo mat, nagalas ti pa nagbadbado na mat, nangal-al amin. Ay na, baybayan nyo ni tatang. Lakay mo't lang. Saanin ang makabail nga ag-chicks?
Sana makabaal nga ay na, uray lakayan di amayo, napigsapay laang. Masuro na nga raw, talak na kayanan, ngam di lang amin kumapsotan. Ah, Nakapigpigsapay lang, kanasuro ko na 70 taon na. baybayan yun ti kayat nakaramidon, alang. Uray talakayan. Bakit kayo mutin? Adda abo makit kayo kan amangan numaidaras ti ipapatayo, noongat yo akanayo. Urayan na. Nasaysaya at pa'y no may daras ti ipupusay kon. Tapno sana kon nga kon konsumisyon iti amayaw. Imbes nga agragsak kayo kuma, ag-enjoy kayo, ta-enjoyin nyo ti pensyon nyo. Kakaisunang agpada kayong agpinpensyon kinitatang. Kasano nga aginjoy da tao, kakasday matyabayaw. Awan pa'y nga raramidor na. Feeling ubing pailaang. Kasla pa'y di kaya nangagsina kami. Taitad me kanon ti waya-waya ti tunggal may siya. Kanayon na ngay bagaday ta. Nga manjak. Naglalay nga nangay. Jak kaya ta maagaw ti sabali ti amayo kanyak. Tanalaos ti panagayat ko kang kwana. Bilib ka magkaninana nga niya, lino, lakay. Bakutin nga naimon latta. Kaduan nga minababae, no bakudan, awanan pakibiyangan da kadagiti asawa da. Sa bahali mo't lata ni nanang abakan. Talaga siguro abo magbag kang lata ti panagayat na kinitatang. Naggagat amang surot-surot ken ni tatang, no kasdya marabiyan. Una, banag apagong ungtan mo di lakay. Umanay tumot daytan apagapapaan dan. Nagkumik dagi dya dakkel mo. Kasla isudal at nakita ka kasjay. Ni mo ngamin tatang Di namot maikat ti kinhatsikboy na. Nang runa idag pinpensyonan. Kaslaki maro day tabisyo na. Kuwan tawanan ti sabali apakakumikuman na. Saanan nga agtrab-trabaho. Masya nakitiinak no kasya nga agsangit-sangit nga agipulong. Bagbagam tumulat ng tatang Takaasi mo ni nanang no mais-stress. Maday ta. Indait konti ulas ta adwa, piyo. Nay, apay nga pinagsilpom dagiti ulas ta. Wan, tapno may salat ulas ta. Agasawa ta nga rod, agka ulas ta. Agkay data, agkapungan ta. Nangikabilam itipungan ko Nagrigat ti makipungpungan. Pinagsilpok mo laang tipungan ta. Ah, Di mo makita nagatidog tamay sa apungan di ta ka mata. nagdagaang. Ditaak datar. Uno saan ijayak salas. Apay akas ta ka? Apay damanan sa bala kaya mo akaida. Iso akas ta tibag bagam. Jakamukin ka. Amin mo lakid din pagsisilpom. Madamdama, patibado ta pagsisilpomon. Kano mabalin lakit ti kasta daramedak. Mabagbagtit kan. Uno pasitsan ti panagkabaw mo day tamaya. Sanak pa'y ngagkabaw. Amok ti raramidak. Kaya't kula protektaran ti relasyon tang agasawa. At da nagkinarian ta idi nagkasarta. Anila ang batay ti mamagsina kadata. Awa nagsinsina. Kita man da pari kalon ng agasawa. Nagsina da iti kwarto da. Sandal nga agkakaida. Iso da ta. Sa bali kadata. Basta ti kayat ko, sweet talat tay ti tunggal may siya. No kasano ti kinasweet tay di ka bambanwagan ta. Adda kumapay ita ta bumakit kan lumakaitan. No kasta, saan ka nagsuble jay Manila, ading kandida? Saanan tata, tagi na naakpay. Makabannog mat ngamin trabaho. Trabaho at trabaho da tao. Ngam sa anak mo lata bumaknang. Iso nagawi daklang. Katuan na. Agi na nakamal, kandida. Narigat maranawan inanam. Agbirbiro kak nga rod itibak ng apakiasawaak. Poriner ko wano saan. Uray saan na poriner. Bastadot kwarta na kayat kun. Ha? Ay, no lakay ngay. Uray lakay ditan, basta pensyonado, mabalinan. Tauray sanak ngagtrabaho, agbiagak lata. Ah? Amangan no adda mairekomendam tata. Ha?
Ay, Piyaw! ah, Nagbayag ka magtan? ay, sige, hiyawin ko ba ito ginatang ko as ibuyas dito store. Ading kandida. Sige tata ni, agong ungitsan ni Nana Maya. Dara siya ba? Sila pagdagdaga siya nga. Wen, umayan! Di ka lang makauramat. Sige, ading, mapanak pa yan. Sige tata. Di ka lagbain. Nagpigsa tangiwa mo. Amom ka nakasarsarita na tao. Pumanukaw ka. Apay, anyat pagsasaritaan nyo ti dadya balaw. Pagtultulagan nyo no sa dino ti pagkitaan nyo. Inaramon, inaklon na kan. Ay, tila'y magbagam. Nagkinumusta lang mata. Tanabayag ka nga ron na nagpukaw dito lugar tayo ni Candida. Kahit mahiliw ka. Laklakayan ka, dagbalbaliw. Basta da makita maabalaw. Kasla ka mamagmagnet nga niya. Nalabos mo tikas na ngay magbagam. Lakaya ko. Awaan ng kanyak na kita bambanag. Nagbalbaliw ako. Nagbalbaliw ka la iti-taste Ide, balasang ti-type mo. Ide kwan, single mom. Ita, balo matan. Agaw ka kita sa mga tan. Mabisina ko na. Ne, da kayo matgayam Nana Maya. Sumra kayo Saanan? Kaya't kalaabalagan, Kandida. Ni, apay ka din Nana. Di mo padpadasan tagpa-charming kanila kay ko tadakas ka kanyak. Kabalak tagpabalod, no siyak ti malukloko. Tapnoy bagak ka, awan kwarta di asawak, basi la pensyon na, sana ba nang, iso adi mo gamdan tagpa-charming kang kwana. Ala, anya ka din day nga ibagbagayo Nana. Sana ka manal, tapno jak makawat, Kandida. Nabayaga naman madlaw kaw, ada pa nagustom kanila kay kaw. Iso ka na ayon, ti pa nagpaldam iti nakiting, kan pa nagsorpamaw. Siya pa'y nangal-al mo amin ngay suso maw. Pangaasim Kandida di ka kumamang darali ti pamilya. Ala, awan kinapudno dagita nga ibagbagayo Nana. Ito gawang kay di pagbaludan. Uray tabakita ka, uray mataya ko ni di pagbaludan, no adamang luk-luko kanyak. Ala. Tandaan am day ta. Ala, anya ka din dagijay nga ibagbagana. Sa anak mo't ngagpatpacharming kin nila kay na. Patigayam pa nagbado, isyo kin ni katugang am lala. Ay na, paspasin siya mo ni Nanang. Talagang ay minakasjay na. Naimon, sipod pa idi. Diyak kaya tikas di nga style na. Sinungat nakit din, kat awan mo't madingar aramidak. Diyak mo't agpapaaram iti asawa na. Pagan ano kumamot di asawa na ngay. Laklakayan. Ay na, di mo tutupan di katuganga, Kandida. Siya kung tagkidkid daw iti pasensya kan ka. Sana bale, ibagak to kan nila kay, taisuman ti makisarita kan ni Nanang. Ay nawan man tani. Maditinakam ko iti kasdi ngay naramid na. Saan kumamot abastag pabasolatan awan mat kinapudno dagijay ibagbagana. Nakita na lang nagsarita kami kinitatapyo, pagatapan na kami iti dakas. Numabalin, di na ngamin kayat nga ada makisarita kan ni tatang babae. Siyak tupay no daduma, liklik-likak ti umasidag kan ni tatang. Ay, sabali ngamin ti kita na nakwa. Awan na. No itulok na nga iturayan ti kinaman nangimon na ang mga numabagti. Jak man amoy ti dayja katugangak. Sigud ka no ngamin nakasjay na. Isa paspasin siya am lakuman, Kandida. Ayan dagitay para pasyar ko abado, Maya. Awan mo tani dya parador ko. Dagitay magkaslanis-nis tinabati abado ki dyan. Kinuray dagitay brief ko. Abot-abot mo tani dyan. Indulin ko. Tano dagumatang, ilakok to amin dagijayan. Kanuray dagijayan, napipintas sa sapatos mo, ilakok to amin lang. Anya, apay nga ilakom ngay. Tapno awan, pangatrak mo iti babae. Anya, katanyat osarag ngay na rumwarak. Pati sapatos ko, indulin mo. Kag chinilas ka, kanagbado kay tirot-rot.
Unay kamutan. Bakbakitan ka di agbalbalaw. Bakbakin mo di kas tangaw galim. Nagalas. Sika, ti sana nagbalbalew. Tain laklakay mo ti kina chikboy mo. Chikboy ala, lakayan. Irwar mo kindan dagiti badok. Tarumwarak. Indak makiatindar iti kasar. Magbado kay tiro route. Sana masapul ngagporma-porma ka. Tapnawan maawis kan ka. Kandi kag digos-digos ah. Nabuslong kay ti sabong. Awan lang aron na pintas abado kon. Jak pa agdigaws. Anyalat itsura ikon ngay. May mayati kasta. Ay. Tapno adray wanda ka dagiti babae. Tapno kadurmen da ka. Bagbagay ko to'y bado ti anak ko, binulod ko. Oray to'y kalugong na. Bagbagay ko. Mubinga kita kasto niya pormak. Ayos. Ay, mabalingag sala tamanong. Daytoy ti babae asurot kanyak. Asino nga ta daytaw? Krasnak samat. Agsala tamanong. Kawana. Ay, sos. Ilig ka man ng di imak. Talagang sa krasnak daytoy ha. Manmano na ito yan. Inasid ganak, ti kaubingan na babae. Talaga sa bale, ti karismak nga oray lagayan. Adra ti amayo dito balayaw, anak ka. Apay, di pa nagawid aya. Napanmot na kidaya. Anya, imbagak lang arda sana mapanijayan. Naglibas mo lagtan ti lukaw. Katbayaan nyo ha, mapanmot makipangan. Inton kwan, makisalan to manan. Tila may salsalan naman, jayan. Ala, baybayan nyo nanang. Uray talakayon. Pagliwliwaan na laday jayan. Madamdama, adan to man chicks nan. Ha? Nan, surota malajayan. Saan nanang? Kababain. Di kay mangriribok ijeta kababain. Nagpigsan tuman tihiwat yu jayan. May talaga ka sa taramidog no, tadyak magustuhan na makita ijay. Nanang. Taga ano ka, adeng? Kanaanyat nagan mo? Pia tinagan ko. Ay, wow. Mats na mats itinagan ko Piumat tinagan ko. Intan, agawid nan. Asos. Ay, pagawidan tangay. Adda asawa ka deng. Sa anak abaraw. Inta ijay ile, inta agpasyar, adda kwarta, bayadak ti kanunta. Ha? Ay, sige. Mabit lang nga ron. Tagpakadak ito kumpare. Tama nga nubirukan niya. Magpailimot ni tatapyaw hapong. Nakita ka nga dakadwana. Jakla na lasin no, sino jakadwana? Aniya? Babae, wano lalaki, di kadwana. Babae matapong. Ay, tawanan ba yun lakay? Awan ba nan? Ay, nagararamin man iti may lagaron. Ay, awanan! Ay, apong. Dahil jay man gahin jay driver tinagluganan na itay tricycle. Damagin nyo no sa dino tinagidisagan na katakwata. Ay, sige, mangaround. Agda sa bali ang nadlaw ko ito yung babae. Kasla adda diferensya na. Saan mo't abagtay tuno agbala? Kasla ubing-ubing sa lati panunot na. Ingam, nagadaw, ti kwarta na. Ading Pia, anya trabaho? Ado ti kwartami. Sa dino ti balayo dito? Ada yung ti balay mi. Si Kangay, ayan ti balayo. Ay, kwa. Adayo mo lang, ha? Nay, takwarta ba din? Rumor di tabag mo. Nagadumot takwarta mo. Kayat mo? Ha? Apay, ikanak ka day? Kayat mo? Daytoy, kwartam. Nay, agpaiso. Ikanak iti kwarta? Kukwa mo dayta.
Basta kuyugan na ka. Intag pa siya. Inta magmag na. Ha? Wala. Sige. Itong palaglatan ti kaya na. Isumatim masidag kanyak. Saan mo na siya? Oh. Awanan kayo, itiban! Ha? Maya! Apay nga dakal dito. Tangiwat mo. Di ka lang bain. Da kayo tirumbang agbain! At damanan babae mo nalaklakayan! Saan ko ang babae ni Pia? Gayem ko lang. Si ka babae! Asino itibiyag mo ta sa wak, ha? Ala, awan madingar aramidon me. Umay ka man si ka babae! Ko, awan basul ko. Uy! Maya! Gusto na itatay mo. Anak ko! Apay, anyat basol ti anak ko kan ka. Sapsapulak iyay kasaran. Ngam addamot gayam ditoy. Bagbagam tanak mo! Gagagawan na to sa wak! Saan ngagpaiso dayta? Man nakigayam lang to'y anak ko. Kantap ni bagakan kanya. Adda diferensya to'y anak ko. Adda ubing-ubing na. Kantila pakikuy-kuyugan na no kwa. Taman nakigayam. Iso pangasim. Di mo pagpanunutan iti dakas to'y anak ko. Wan ba't nga men? Bakit? Hinawis nak ni Pia amangan. Iso asin muro takmutan Alay ha, come on. Umay kanta gawitan. Anyangay, nakababain kayon nanang tatang. Naibabain kayon. Dahil tainam ti bagbagaam. Tila nga min pagimimunan na. Anya siya? Sika, ha? Basol mo? Malala, saan kayong nga grikyar? Tadwa kayo nga da basol na. Adamat basol yo tatang. Tapay at tila pakikuyugan nyo nga uray di umot amam mo. Inawis nak nga ro. Uray pa'y. Siyempre, chicks day-day. Ubingan na ko naman. Makita yo. At dagayam diferensya day babae. Kasanon no da napasamakin ko na asan anasaya at iti panagkuyog-kuyog yo. Da kayo tagsungbat tatang. Anak ko. Basta babae. Sige, awan palabsob. Saan mo't Hala. Husto daytan. Pangaasiyo tatang nanang. Lakay kan bakit kayon. Agbalbaliw kayo kuman. Noan niya nga mintisan akayat ni nanang. Sardengan yon. Katda kayo umot nanang. Di kayo unay mo't agim-imunan. Talakayin ni tatang. Hay, wun nga ro lakaya ko. Agbabayak pa'y laang. Sana. Inidya kong daytang aramid ko. Inlaklakay mo to, pati kina-check boy mo. Ngalala. Tapno awarin tirire. Jakon rumrumwar dito balay. Nurumwarak. Agpakuyog aking ka. Hoston ti panagapapata. Umadanin ti apit ta. Ngam kastoy pa'y ti aramid ta. Makabannog. Madada makabannog kanya ka, tasyak timang sorot-sorot kang ka. Agbalbaliw ka nga menan, atap nagbalbaliw matan. Sige. Kaya't kumutan, tinauli makapanagbiag. Isong agbalbaliw akong. Promise. Mala, agbalbaliw matan, basta tong palam ti karem. Wan, promise. Kasta ko makakanayon di nagmayat. Manipo dita, no adda pa pananti maysa, masapol nga agkuyog kayo. Tapno awan rum swa arire. Wan, nanakaw. Masikuga kon Roland. Agduan abulan to ininawag. Ha? Agpeso? Oh, at tanto nga din anak ta siya ron. Agkasarta nga din Ay saan? Agsinataki din Anya? Anyang agsinang ibagbagamat. Hindi na man rabakan iti kasta. Saan na ka mang rabrabak? Basta agsinatan, period. Awan mo ka nagbasula kiti anak yun na nananet. Ngam apay nga asin sina anak mo ten. Hay, jak nga ron mawatan jay anak ko. Tanoan niya ti imbagana, isulatan. Jak mo mabalin na diktaran, tapaan naknukwa. Ay ayatek ti anak yun na kan masikugan. Kasanulangan ti agbalin nga anak mi. Awan mabangunan na nga ama. Malala,
Bayam ta kasaritak tumanen ti anak ko, baro. Di kay man makibibiyang iti daytoy nanang. Siyak ti masaknan. Iso asyak lang tagdesisyon para iti bagik. Mas daawak laeng. Tawan sa mo tinagbasulan ni Roland ken ka. Agam mapay akil laat. Ti panangisinam ken ko ana. Masikog ka pa'y mo nga rudan, anak ko. Kabalak mo tagbalin a single ma'am. Nariga, ti awan kabinadang na amang padakkel iti anak. Nakasagana ni Roland na mangikasarken ka, anak ko. Sana ka naragsakken kwa na nanang. Nagkupasen ti panagayat ko ken kwa na. Diyak mo mabalin na piliton ti riknak. Ta sigurado sa anak to naragsak iti sidong na. Anya, nakiinayat ka pa'y langarod ken kwa na. No sinaam mo lagayam. Katawan mabalin ko talaga akasta. Basta diyak kayatan day arulan. Anya nga iti plano, ita, ta nakapas nga ikan. Nabulanan mo ten ti anak mo. Makipagpakaasa kada kayo Awawirin niyo kumati anak ko tamapanak agtrabaho iti sabali a lugar nanang. Day takay, ti ibagbagakin ka anak ko. No di mo kumasininaan ni Roland. Di ada katulungam amangaw awer iti anak mo. Nanang, Imbes a para awir ka laeng iti anak mo. Tani kumarolan ti agtrabaho para kada kayaw. Saan? Ta sininaam mo nga main. Anya nga ita. Di si kamalaang ti marigatan. sana bali tadan pagtrabahwak nanang. Awawirin niyo ti anak ko, tekan kayo iti kwartayo nanang. Ay, nanya nga rod ngay. Kapilitan na kastaa. Natangkin nga men ti ulom. Nay, papananyaw nga aglola kabagays. Ay ipan kuman to'y apok ijay health center kabagays. Apay jay inanangay. Napan nagtrabahon kabagays. Mapan agwaitress iti restaurant. Apay nga may nasininaan na jay nobyo na. Adamat trabaho jay lalakay. Kan kasla nasingput ma. Talaga nasingput day jay abaraw. Nagsangit pa'y nga raw, edi sininaan ni siya raw. Taawan ka no mo ti ambuna, nagbasulan na. Apay asininaan na. Di na kano ay ayatunan na. Nagbaaw ka nung tisigaw na panagayat na itinubyo na. Kunak lano agsimpan daya ka anakak ta nagpasikugan ngam awan metlat ta. Ay, uray siyak nga road. Kastamot ti amaw kabagays. Nagpakababay mo tayo. Mabigla-bigla mo ti desisyon na. Uray ko man, no sana nagpasikog. No sinaan na mo lagayam ti amato'y anak na. Kahit anusam nga ro dati agaw-away ra kabagays. Uy na. Kunak no naggraduara ka ti kastoy at trabaho. Agam, mangrugi manain. Naimbag nga orasyon na. Umayak man. Nay, si kamagayam Roland baraw. Ay, umay ka. Sumrek ka na kaong. Agyam anak na. Kumustan ti anak ko? Namak nga minapimanaw ka nun ni Sharon. Uwin nga road, napan nagtrabaho iti sabali a lugar. Numarigatan kayo ang mga awir iti anak ko. Alaag palang iti balay, nana. Kabaula mo kaya na kaong. Kan sigurado adi mo lakayat ni Sharon nga alaam ti ubeng. Maasyanak iti anak ko, nana. Kayat ko nga si Kaswen. Ay nawaya ka latta nga umay mo dito'y balay, barok. Sarong karam latta, basta ada oras mo. Agyam anak, nana. Uray sininaan na kun ti anak yo. Napataglat ti anak ko kanyak.
Jak pagtalikod ang ti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Nasaya at ano kasta anak ko. Ne, adagayam insangpot ko a groceries na. Ken mangtedak ti kwarta abus-busen nyo para iti anak ko. Ay ayatin ka, Sharon. Sabay kumata, nanamnamakan ka. Kaya't nakadilata nga uray may sa ka-single ma'am, Mang Ronnie? Uwin ko nakmat. Sana problema na ita. Nakasagana ka mangibilang kaspudno nga anak ko, ti anak mo. Ay, ala, makamu ka nga ron. Basta karim day ta, Kandi na kami baybayan nga agina. Uwin, promise. Itid kun to amin nakasapulan yung agina. O sige, aklunan ka nga Roden. Diya ko nagpanginapay. Ta sa anak mo na nasinaw abalasan. Nanang, iso ni Ronnie. Kaya nayat ko. Ha? Naimbang nga orasyon, ana. Ay, kasta mo itbaraw. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumo a lugar kan balay may. Uwin, ta kayat kayo ang makita ken maamam mo, nana. Ken kidawag ko ti pamalubos yo, ta ikasarakon ti anak yo. Ay, ka-desisyon nyo na ita adwa, Lakit da ita kap-kap na kanyon titunggal may sa, makaambo kayo. Baybay-ampay man lata ka sa Ronnie. Di ta pa'y lapanunutan day ta. Lumakaya kon. Nasurukan na 40 titawan ko. Ubing kapay, ti kas tatawan mo. Di mako na alakay ka dagitag tawon iti nasurok nga 80. Ubing kapay, Ronnie. Isabay-bay ampay lata kasar-kasar. Agpapastapay lang agnobyo kan agnobya. Saan ka ngagtrabaho? Tao awiram latan ti anak mo diti balayo, Sharon. Di awanan pagsweldoak no agikatak iti trabaho, Ronnie. Siyak ti makaamokil ka. Ikan kay ti allowance yo nga gina. Kababain mo't Di kagbabayin, taagayan ayatan. Kasitin kariken ka. Ipaay ko amin nakasapulan nyo nga gina. Ay, naala. Makamu ka nga rod, Ronnie. No kayat mo, umay kayo ni Jebalayme. Taijayan ti pag naidan nyo iti anak mo. Ay, saanan? Mabain na kiti balay nyo. Dito'y kami latan iti anak ko, Ronnie. Kabarbaro man meten tinubyo jay anak mo. Wine kabagays, naamambo na ka na iji pagtrabahuan na. Kahit dahil siguro ti final. Ti pakiasawaan na, ti kayat ko asawain. Wine, siguro Tada mo plano jay lalaki ang mangikasar ken kwa na. Nila siya raon ti agkid-kid ka. Di na kanupay kayat ti makikalaysa. Di pala makiasawa. Kakaisunang adda pa'y lalaki amang seryoso kenkwana nga orekas dyan tinaglabasan na. Uwin nga road kabagay, nadlaw ko makidi, anasingput na dyan lalaki. Ay kahit sapay kumaata din to agbaliw no bumaybayag. Nasingput to kumangag nanayaw. Sharon, kasla dumakdakil tatyan mo. Lukmag mo na itawin no, anya. Sikog ko daytoy nanang. No kasta, masikog ka? Nanang. Kasaritak nga rutin ubyom tagkasar kayaw. Ibagam, taumay dito'y balay. Saanan nanang? Tasina akon. Anya, tapay manayin. No kaano ang masikog kan? Isumay, ti panangisinam ken kuana. Apay, nagapa kayo waya? Saan? Nagbaawan ti panagayat ko kankwana, nanang. Aniya? Apay aya akasta ka, anak ko. Tunggal agsikog ka, sinaam tinubyaw. Di ka maasyan iti anak mo, kundi ta sikog mo. Awan madakulanda nga amada.
Kabaila kapadakkelan ida nga oray awan amada. Basta man jakon, sina akon ni Ronnie. Nauma akon kwanan. Jakon ay ayatan. Sana mabalin na basta sinaanak latan nga awan na dag sa narason, Sharon. Napudno akmet kan ka. Kaya't ka nga ron nga ikalaysa ngam si ka lang amin dagkad-kadkad. Di naklapdan ang makisinakan katakarbangak day taroni. Saan ka nga rodan nga ayatan? Anyat maaramidak ngay. Abay, ala ka di madi ana aramid ko ken ka ajak ammo. Ibagam tapno amok mo ti baliwak. Ay, awan ti rumba nga baliwam. Basta kayat kumanan ti agbalin a single. Iso ala dingitek, agbreaktan. Kat di ka madanagan. Jak to ipaidam ti anak taken ka. Nawaya ka amang sarungkarkan ko na iti anyaman nga oras sa kayat mo. Nga ababay. Talaga adang nga, jay ka anakam. Tasaan nga pampanunod. Jay labagbagi na ti pampanunutin na. Di na panunutin ti ibong at iraramidin na. Kasi dagiti anak na tawa mabangunan da nga amada. Ubing sa nga men ti panunot jay anak mau. Adala nga rod mangitakder ken kuanan. Masikog pa yan. Ngam sininaan nakit din jay nobyo na. Adan sapay kabaalan na iti biyag. Wen ata napintas ti saad na iti trabaho na. Ay, awan na diyang anak mau. Likit diyang yaman, tada kumamangi kasarken ko na. Iti likodan tinapalabas na. Diyak amuman iti dayjay a babae. Diyak amaw noan niya ti sapsapulen na. Ay, kahit may pasubo ka manen ang agaw-awir iti apukam kabagays. Kapilitan kabagay. Umay ko ito ti suporta ti anak ko, Sharon. Kasta rumbang ladi mo lipatan ti pagrebang amit anak mo, Roland. Nang runa ka ni, duwanton ta anak ko. Sige nga ron, sa anak ko ngagbayag. Inyag ko lang ti allowance ti anak ko. O sige, katagyaman na kitiintun mo a kwarta, Roland. No umanugot ka, Sharon, ala akon ti anak ko, iti balay. Ay, isa na mabalin Agtali na iti poder ko ti anak ko. No di na kumasininaan. Nalamit, naragsak tayo itana sa nga pamilya. Sa anak nga rod naragsakan karuni. Ha? Alala, itad mong talawans ti anak mo ta pumanaw kan. Adupay taramidak. Anya, pumanaw ka manin kunam, Sharon. Winanang tagtrabaho ak manen. Ay, data umanan ti mapasubo nga agaw awer no kastoy laeng. Apay nga ay aakasta ka anak kaw. Tunggalag sikog ka sinaam ti makasikog ken ka. Kat anyat maaramidak ngay. Agbaliw nga rod mo tiriknak no bumaybayag. Anya mabalin ko ngay. Di ka pa'y maasyan kanyak. Bakit akaon? Ngam siyak pa'y lati pagaw awir mait. Hoston ti dua nga anak mo. Di ka man nagpasikugay. Kalpasan na, sinaam man ti makasikugken kan. Baliktad ka may. Di kay kadi madanagan. Agsapulak to iti para awir kadagiti anak ko nanang. Saan kay to na marigatan? Nang, ada kadwa kasi mangpet ni Asunta. Adan kadwayo ang mga awir kadagiti anak ko. Ha? Naimbag nga oras yun, Nana? Kastamot balasang ko. Ay na, pasensyakan. Tanagulgulo to'y balay. Tanay, diyak pa'y nakasimpa ta kalkalpas ko dinigos dagiti apo ko. Ayos laeng. Awan problema, Nana. Ala, agina na kayon. Tada kami pa'y lati makaamo kadagiti apo ko yun, nanang.
Umayak man, marinanet, ta umay kukiluan dagiti apukom. Ay, mabitlaang. Tari ingak idamare. Maturog da gamin. Ay isan nga rudan no nakaturog da. Madisturbo ti pan naturog da. Saan? Tanabayagan ang nakaturog da. Madimot laang no masubraan ti turog da. Alaala, agtugaw ka pa ilaang. Taayabak idamare. Sharon, at dato'y mang kilo kadagiti. Ha? Nagkaida da Sharon, kan ni asunta ayaya dagiti ubay. Nakinnarakop da. Kabayatan, tipan naturog da. Na. Abayakas tati lang ada. Sharon, agring ka! Ni, apay ayana na. Ringam dagiti anak mo. Taad na tayo mang kilo kadakwada. Ay, kastaya. Mabit lang nga rod. Asunta, hani, agriing kabiit. Pinandagam titakyag ko. Hanay. Sharon, anya ti kaya tasawan tinakita ken nanggagkoitay. Ti panagin narakop yaw ken ni asunta, kabayatan ti panaturog yaw. Ken, ti panangawag mo ken kuana iti hanay. Ay, ada nagkinaawatan mi kanya asunta nanang. Agayan ayat kami. Anya, kunak man no nagbalbaliw kan. Nagpakababae kan. Saan? Ta nagpasikog ka ba yun? Ay, jak mapilit ti bagik nga agpakababae nanang. Rumingbaw matlat ta tilakkin ariknak. Sharon! Kinapuno na. Iso akanayon ko asinaan dagiti makarelasyon ko alalaki. Tadyak mapilit ti bagik nga agayat kadakwada nanang. Aniya? Kahit kasano dayta. Subliam man dahin ti sigod nga ramid mo. Ti pa nagtumtumboy mo. Talaga siguro akastuyan ti kinataok nanang. Jak sa mabaliwan ng daytoy. Ay saan? Diyak kayat. Diyak umanugot amang isangpit ka iti babae dito'y balay. Diyak kanunungan dayta. Nanang, maawatan da kami kumamot, ah? Mawatak ti kasta kinataom. Ngam, ti panang isangpit mo iti babae dito'y balay. Diyak maawatan, wenno kanunungan dayta. Isu alading ita, Sharon. Lokasta, awanan dagiti apukom di tabalayaw, kamagays. Awanan na, tayong panawon da Sharon, kan tinubya na. Nagabang da, iti pag naidanda. Diyak ko ba palubusan dagiti apu ko, kamaipanaw iti puder ko, ang nagpilit damay. Kunak lalo nagbalbaliwon na dya Sharon, ngam saan matgayam. Diyak ka amaw, iti dayjay akaanak kami. Saan amaaw awatan ti ar-aramidon na iti biyag na. Aga brodak ha. Tapno makaurnong ta iti para iti masakbayan tayo kadagiti Anya? anak ko. Sigurado nga marabian Iso man ang asikapin dadya nga ng agawin. ipangital ka kadagiti ubing. Ay. Asunta. Alag honey. nga raw dagito yung apu ko no madamdama. Yawid ko pa ila ijay balay. Nagluko mo Agyaman na. day jay nga At asuntan. least, uray Baybayan na mo gayam dagiti apu ko. Kat nagtaod pa mismo kanyak. Wen, honey, kati ka madanagan. Tadyak baybayan dagiti anak mo. Agyaman na kani. At least, uray kasto ti kinataok. At dan anak takat nagtaod pa mismo kanyak. Wen, honey, kitsa pa'y kumaa, tadinak to isuksukat ijay abroad. Saan to apulos, honey? Si Kanti kaud dyan nga ayat ko. Asunta. Umayak man. Ayan yaw. Na. Sambaan na kasira to'y balay da. Ha? Ay na. Nakaturog na giti apukok dito'y sofa. Ay, ayan nga ta ni Asunta, gay. Asunta!
Ayan mo! Ay, awan ni asunta ita, nana. Napanan na ka, day. Ay da, katno ka na yun nga pampanawan na dagita ubing ita. Kan yon kung aron nga taltalyawan no kwata baka mapanday iya kalsada. Napanan ni asuntangay. Apaya pampanawan na dagiti apukok nga awan kadwada. Jak amo ano ayan na ti papapanan na. Inal daw mat nga rumwar. No kwakat ikikak iti kananda dagita ubing tawan mat kananda no awan ni asunta. Anya? Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawid. Ay. Alaik nga raw dagito'y apukok no madamdama. Yawid ko pa ila ijay balay. Nagloko mo day jay nga asuntan. Baybayan na mo gayam dagiti apukok. Di man mapadaksan tinubyak. Awam mo't madingar aramidan na nanang. Anya nga awan. Baybayan na nga raw dagiti anak baw. Ay, basta. Tsak maitalag dagiti ubeng iti dayjay nga sunta. Baybayan na mo ida. Tungkwan na dadla ka sa mapasama kadakwada. Ibagbaga dagiti kaaruba na ijay. Akanayaw na rumuar. Jackpot yun day tananang. Naapal nga min dagiti karubay jay. Kaya't dala padaksan ni asunta. Makamo ka. Basta siya, jakon ito dagiti anak mo ijay. Alaang tulaydan, into nagawid kan. Anya? Saan nga amo ni asunta ti isasangpot ko ita? Iso asigurado ang makigtot day jay. Agtuktukak pa'y. Simbang pat kamat gayaman siya ron. Ala, timing tayo sa sangpat mo. Ha? Anya nga timing? Basta timing. Ay, kusto-kusto laun unay. Sige, tuktukam lang. Tamakitam ti ibagbagak nga timing. Sige, panawan ka niya. Basta kalma ka lang hangka nga agpadala iti pungtot mo. Sige. Ni, anya ti ibagbag aday ta ang babae. Sino ti... Ha? Sharon? Wan, asunta. Apay akas na titsuram. Masikog ka? Sino na ito, honey? Sino di jay? Sharon, please, tanang ka kuma, relax. Pagsaritaan tayo tinasaya at daytoy. Pakawanan na kuma, Sharon. Doon nakinayata kiti sa bali. Masigugak pa yan. Apay ngay naramid mo tikas to'y kanya kasunta. Pinagtalkan kay tikas taunay. At darapap ko para kadata. Tibuklan ta pamilya. Ngam apay alinukunak. Pakawanan na kuma, Sharon. Sana kaskari na ti naramid mo. Sana kaskari na ti mamakawan. Ngam sige. Ayatan ka unay asunta. Iso nga ikidamak ti panang lipot mo kanyak. Mga barwanan ta. Basta sinaa mo na mamimpinsan day jay lalaki. Lading ita, natulagan ti kalay sami kan ni Carlo. Anya! Nakitam, jay kanakan ni Maria, jay daya, june. Jay agnagan iti Mary Jane. Jay ngayon napintas a babae. Wan, nakita kong da janggal. Jay kulot kun atidug ti buok na. Wan, iso, nagpintasan niya. Wan, saan ko at type, angkal? Na, tapay mo kat nakapimpintas. Jay simple la a babae ti kahit ko, angkal. Diyak kahit ti kasya kapintas. Tas anak a may bagay kan ko na. Nanumuak lang ang lalaki, angkal. Kat no nagtaer ka, agbagay kayo ay titay di a babae. Kan sigurado akayatan na ka. Tas ikati katairan a baro dito'y lugar tayo. San mo't, angkal? At umod na kiti natataer ng siyak dito'y
Una, ngam nangasawa da amin din. Sigalat baro na tairan anabat-batay. Ingkakidarman kanakan. Sayang dayay. Manjak ang gan. San ko atay? Nagkapoy dayay akanakak. Iritretok dyan napintas akanakan ni Maria. Ngam di nakakayatan. Apay, balasang payaya day a babae. Hun ka now. Ta dinamag ko ni Maria. Awan ka nupay nubyo na. Ilakad ko kumani dun ngam di nakakayatan. Ay kabay-bay amano, di na kayat. San nakit ka no ataypan? Kat nakapimpintas na dya babae. Nagpudaw. Nalabasid dya bibig na. Ganay na. Nagsisipukul ti pamagina siga. Nang rona no kas dya nga ag-short pan. Bagbagay na. Anay ko. Apay nga agkistong ka ngay, Mima. Nagalas katikas tangay tsuraamon. Oray ka lag kidam-kidam mamang ibagbagay tikasta. Arsa balaklakayan. Ibadlaw mula pagpampantasyam dayjay. Ni Mima mo. Naira namot laan nagkirimak Di mo kadiikan iti sa bali akay papananday ta. Tasi ka lang mo ti pagpampantasya Palusot ka keda laklakayan. Narnakanan ni Mima. Gamsak. Dakpay la makaturog. Hay. Kas lamakit kitak pay lang aging gayta. Tiro pa day akanakan ni Maria. Unay mga minapintas day dya babaeng. Nay dumduma ti kinapintas na. Makapaawis rik na. No baro akla ko maarmag day dya babae. Igaman yan. Tada mga minasawa kaon. Padasik kumamot ag-checks. Mabutengak man. Tigre mo ti asawa kung agimon. Ay. Kapoy to mo da dyan ni akanaka. No kaya't nakumatay, ilakad ko. Tauray siyak ti mangyaram gan ko ana. Tapno da pambar ang makasitgak da dyan babae. Di na mo ngaming kayat. Hay, sino nga tayo ti iritok iti da dyan balasang. Nay, papanam sinayda. Una yan, tikas ta apor ma'am. Kas kalalalaki, tikas ta ituram. Agkat lalaki ak mata talaga, Uncle. Abay, tumboy kaya talaga sinayda. Ni Uncle Berto nabayag mata nakastu ti kinataok. Damagan niya pa ilang. Kahit anya nga rin ti pakarik naam iti ayat. Babae? Wana, Uncle. Kahit adan nobyam. Awan pa ita, Uncle. At day ngam nag-break kami. Ay, adda iritokin ka sinayda. Napintas a balasang. Ha? Sino nga, Uncle? Di ka nakan ni Maria. Nagpintas na jay. Kaya't mo, tailakad ka. Kaya't nakadayjay, tagwapo ka atumbo Inaram ko na, Uncle. Binastad nakmat. Anya? Apay kay? Di na kanumot kaya tikas kanya kalakyan, Uncle. Lalaki ka na ti kaya't napakirelasyonan. Nay, adda ka magam dito store Bernard daw. Maya mo ti sisik kawilam dito. Pampaangin akman, tatabir tao. Tawan angin, iti balay may. Aywan, nakita mong di napintas abalasang akanakan ni Bakit Maria. Aywan, tatabir tao. Nagpintas nga roday dyan. Kursunada. Ng mabainak nga garam. Di naklaya di pagan ano day dyan. Tas anak agwapaw. Kun naang duda. Ay so, tumaer ka no agdigos ka Bernardaw. Ha? Kas tamang tiimbagam iti kanya kaon. Ngam pinadas kaon di nagdigos iti namitlaw iti may sangal daw. Ngam isulat tamang. Saan ang nagbaliw ti rupa? Panagreknam lang dayta. Ngam tumaer ka no agdigos ka. Siyempre, bumanglo ka. Adda nga mindag itay babae ano na banglo ti lalaki. Tumaerdan iti panagkita da. Ha? Kas tanga-tanga paisaw tata? Wan,
No kayat mo, hikan kay tibang banglom. Adaya, wala, no libre ka ikaw. No at bayad na uri sa anang. Ala, inka nga rodag di ko saan. Takuyukin ka numalam, Bernardo. Agsagay-say kan tuwa, kan agtakin ka. Awan napintas abantaw, tatang. Ikan ka no kayat mau. Mala, ingkag di ko saan. Sa kan umay di balay, taikan kay ti pagbarom, kan bangbanglom. Nay, papanan nyo ka ni Bernardo Berto. Nakabangbanglo ka matan. Imbok-bok mo sa matan te bangbanglo. Ni Bernardo, ti binangbangluak mi mabakit. Masapol ngamin ang nabanglaw ang mapanagaram. Na, impabadom pa'y kang kuanan tabadom. Anya day ta ited mo, wano? Katun unay ka na ya, sumanaw ka mo't bakit. Di ka lagbayin ki ni Bernardo. Bernardo, pasensya mo ni nanam ami mawag. Tata, awan problema. Apay, asino te mapanmuar manaya, Bernardo? Ni Mary Jane nakanakan ni Nana Maria nana. Anya? Gano nagpintas, dayjay, barok. Iso nga ron nga arman na tanapintas. Abay, di mo amo nga damot taste ni Bernardo. Amo na tagpilay. Ay na, naimbaga no saan nakabasta danday jay. Kanyat amom ngay. San mo't nga amin ang napintas kat gwapo ti pilyenda. Adon tinakita ka napipinta sa babae anak ya asawa iti sana gwapo. Wana ngambak nang siguro dagi dya lalaki. Ngam ni Bernardo ngay, saan matabak nang? Ngun nagpaisaw tata Bertaw. Sa anak mat abak nang. Imbag no kaya tanak ni Mary Jane. Ay nako, siyak ti makaambukin ka Bernardo. Siyak ti mangyaram keng ka. Diskartik daytan. Ala, mapantakid din. Naimbag nga oras mo, Kaka Maria. Mabalain ti umay agpasyar. Ipasyar ko man ni Bernardo. Ha? Asino ti pasyaran niyo? Umay pasyarin ka nun ni Bernardo ni Mary Jane akanakam. Nagpakuyog kanyak ta mabain ka no. Ha? Sumrag kayo kakaberto. Nga maglablaba mo ni Mary Jane at DJ likod. Sana problema, Kaka Maria. Makauray kami. San ka day, Bernardo? Uwing tatang. Alangarod sana bali tadanda ni Malpas day chayan. Agis ispin laengen. Ha? Hoy, Bernardo. Di ka maturog Bernardo. Naiturog ko magpaisang. Makapaturog mga mintaguray. Tagiwat mo Abangan numangagda ka. Kababain. Apay, di penalpas ni Mary Jane ang naglabaya. Diya ka mo Nagbayag mo garaw. Nagawit aksapay tata. Ay bandak to na ni Mary Jane. Ay, saan Panawan na ka dito yan. Naimbag nga oras yung tata. Bernardo. Ay, kastama kang ka Mary Jane. Pasensya kan. Nadisturbo ka. Siyak ti agkid daw iti pasensya. Ngamin, naguray kayo iti nabayag. Saan mo? Ayos lang. Nairuam kami nga gururay. Anyat gagara yung tata. Nagpakuyog ni Bernardo kanyak. Tama bain ka noonay keng ka? Kaya't nati makigayam keng ka. Ay, apay amabain ka nga Bernardo. Kit nabayag matan nga kit-kita tayo di istorno ko Noon nga raw. Man amaw. Namaba nga ba inak mo tenggeng ka? Damdamagan ni Bernardo, no mabaling ka no, te makisinangid keng ka, Mary Jane. Katun day talaga yam. Awan problema. Ken damdamagan na, no talaga mutla ka no, single ka. Nga awan nobyom. Tapno awan to ti pakabasbasulan na. Awan pa'y nobyo, Bernardo. Si Kangay.
Apay, awan pa'y nobyam. Awan pa'y nobya na, Mary Jane. Agsao ka, Bernardo. Di baling, ta isasawan nak ni Tata Berto ading lapsat. Anya? Aywan, adaytid ni Bernardo kang ka Mary Jane. Daytoy man, oh. Oh, Ni, nagadumot at chocolates na ito yan. Ginatang mo, Bernardo? wen, ginatang na Mary Jane. Oh, amo Mary Jane. Kursunada na ka ni Bernardo. Ha? Agsao ka magami na Bernardo. Sikan Tata Berto. Isawan naklatan. Managbabay na talaga na ito, Amaraw. Nagpintas ka kano, Mary Jane. Kastatis ang kaibaga na kanya. Kat, agyaman na Bernardo. Awanan nyaman na kano, Mary Jane. Aywan, agkape kayo? Ay, uwan ka no, Mary Jane. Kaya't ni Bernardo te kape. Ay, paborito na daita. Ay, Ay, si kamot gayam ti masabat ko, Bernardo. Nagkapwam. Dito istor, Mary Jane. Agdardaras ka kadi. Saan, Mary Jane? Apay ka day? Kwa, kaya't kula ko mga ibagakan katigasat mo kanya. Tapno saan ka amang namnama. Kantapno saan ka amataktak iti anyaman at trabaho. Ha? Sumapul ka laangan iti sa baling armam, Bernardo. Ngamin, awan namnamam kanya. Anya? Agsaysayang kala iti oras no sumanubli ka iti balay. Taawan mo't namnamam kanya. Ha? Kituan ano kasta ti ko na Mary Jane. Awatik tigasat ko ging ka. Narigat mahit mo ipilit ko ti bagay. Nay, nakasukat kamot kat malaman. Papanam, Bertang. inak manen yaram ni Bernardo. Mapan mo yaram ngam si kamot tinagpurmay ti kastaunay. Hindi ko sampay. Inpumadaam pa yan. Ay na, alangan mo't anang dudak, makikuyog kini Bernardo. Kababain mo't ijar arman na, tulungak nga agaram, tapno makaasawan. Ay, agsaysayang kay iti oras yaw. Jakpat siya nakayatan ni Mary Jane ni Bernardo. Kayatan na, siyak ti makaamaw. Aywan, ayan tay bangbanglaw. Jak mo mabiru ka na. Ibusam mo ti bangbanglaw. Nagbuslon ka nga bangbanglaw. Kan napay ayakas tauna purmam. Kat kuyogam laang man ni Bernardo. Wano adamot na nararmam ijay. Ararmam sama ni Marian. Aho, itan niya agapaw. Pagan anong mula dyan ngay. Agaramak baka pa'y. Ni Tata. Ay, api ka gistong ka ngay. Nagalas ka ti kastasong batmon. Ano ko? Talaga nga ipadlaw mo nga dapay la planom nga garam iti sa balay. Kat siya asawa ka lang arudan. Ay, garatigit ka, alaklakayan. Jak mapanijayan tata. Mabain na kaon kini Mary Jane. Pagbay na maya, kitadak mo tamang tulong kangga. Nasabat ko ngamin idikalman ni Mary Jane, ijadalan. Kat binastid na kaon. Anya? Asos, subsubukan na ka lang, dayjay. Panubok na lang dayjay kangga. No talaga mo't laan na ibtur ka kaguray. Kuna naman, nagsaysayang lakanaw iti oras ka. Tawan ka no namnamakin ko na. Sumapulak ka no iti sa baling armag. Oh, patpat siya mag. Alaki di, agrubat ka. Tamapantay di balay da. San ka ama upupay at agos? Ipakita mo ti kinasaot mo nga agaram Tata Bertaw. Ala, ingkag di ko sin, tagsukat kan. Darasam! Saan ka di nga imbaga ni Bernardo kada kayo, tata? Abinasted kon? Ha, ay kwa, imbaga na. Ngam kayat nalakanaw ti agilibre. Ilibre na kakanaw. Anya? Saan ka day, Bernardo? Uwan ko na ma. Uwan, Mary Jane. Ala pagbigyan ka, Bernardo. Sa dino nga rod ti pangilibriam kanya. Ngam sumurot kayo tata, tapno ad akadwami. Ariglado, Mary Jane.
Mapantayo yili. Ije restaurant ti may sa akalugaran tayo. O sige, day talagayam. Ngam italaang day to ya. Inton sumaruno, yakon sumurot kada kayo. Pagbigyak laang ni Bernardo, tapno sa anak akagura iti panang basted ko kenkwana. Ni, aglakla ko dagayam iti arak dito tata. Wen, Mary Jane. Oh, at iti inumam. Sige Sa bagay, nairwama kun nga agin inom. Tapos aray rumwar kami idi nga ag nightlife kadagiti barkada. Sige nga Rod. Tangay nalpas tayon anangan. Rugyan tayo mutan ti aginom. Tata, Jen Wangkong. Di tayo ka di ipayagawin. Inakipastor Jen Wangkong. Ay na, bay-bay aman pala day tarwang. Anyat napapatagin kaya. Jenwang mo, wano na pintas adayag. Tata, Ala, agsat tayo. Uray basit lang. Laro, isat mo. Awanan ti tao dito ayan me. Nabartek mo na Bernardo kin ni Mary Jane. Iso nga indumog dan dito lamisaan ngayan me. Padasik man nga akbayan ni Mary Jane, numarik nana. Hindi. Dinan san narik na. San anagkutay. Hay, gundaway kundatoy. Rimwar te kalugaran me. Ngakin kukwa dito'y nanganan ken naginuman me. At siguro na pan naginata. Ayos ko, maramid ko ti kayat ko. Tawan tao dito ayan may. Anggal, naimbag ta nakita ka. Ala, anya tinaramid yung kini Mary Jane. Ha, abay. Adda na ibaga kanyak ti kalugaran tayo, ananganan nyo ije ilay. Adda nakita na ije CCTV da. Kat nakita da ijay, tinaramid yung kini Mary Jane. Ha? Sinansingan nyo ka no? Pudno ay anggal. Aha, ay diya ka mo da ita. Awan amok dita. Saan siguro asya ka? Ni Bernardo siguro. Da kayo nga Rod. Ay sos, amangan no makadaanon kini Mary Jane da ito. Nabartek ka no ngamin din. Iso adi na siguro nadlaw tinarami diyo anggal. Ay, basta di da kiramraman dita. Awan amok dita. Laklakayan ka di makainaknakan. Mima, gusto ka din Di ka nagbain iti kasta nga raramidam. Awan mo't kinapod no ti magpamasol na kanyak. Anyangawan, kung nakita ka mismo iti CCTV, impabuyad na kanyak. Ha? Hindi kan makapaglibak bertaw. Kat makamo ka na idarum na ka ni Mary Jane. Naimbag nga oras mo, Maria. Adda ni Mary Jane akanakam. Adala ko man napatag nga ibagakan ko na. Ay nagawidan ijay lugar da, Berto. Ha? Kwa? Indarum nak nga taka ka. Ay na, saan? Tadi na kanukayat ti may babain. Iso apim manahon. Ha? Iso aswertem. Takas jay ti pangedem jay ka anak. Tano saan? Maipabalod ka kuman. Naimbag lakid, Zain. Sa saan ang nagdarum ni Mary Jane bakit? Oh, agyaban nak. Wan, swerte ma talaga. Nga malas mo mat, tasinaan kan. Ha? Apay ngay may ma? Mangibabain ka nga asawa. Siya asawa ka, ngam kasta tinararamid mo. Nagsakit tinaramid mo, Berto. Pananglipot tinaramid mo. Isa pasensyakan. Agsinadalangan. Saan ka di ame, ma? Bakit? Saan mo ako nga nuwawang kay tinanak? Agawid ako ni ti lugar ti may sang anak ta. Makamo ka mo na mga ibirok ti bagay. No sa dinaw ti pagkipagnadam. Tano siya, desidido ako na mangisinakan ka.